Inang adlaw nagsasalunurog kita kapiestahan han paghalaran han Ginoo didto ha templo. It is sometimes known as Candlemas or mas kilala aton nga Candelaria. No? Ngan binati naton naton ebanghelyo nga hi Maria nga ni Jose ginhalad nira an bata ngadto ha Jerusalem basi ihalad liwat hiya ngadto han Ginoo. No na nga panahon kinahanglan ihalad ngadto han Ginoo antag sa nga suhag nga lalaki ngan ansyahan nga bunga han mga tanom amo ang liwat ani ginahalad ngadto sa Dios. Kay kun ano ang giupayi amo ani ginahalad ngadto sa Dios. What is beautiful belongs to God because everything comes from God. Amo to nga ginhalad ang bata nga Jesus ngadto ha templo. Nga naman ito naton mga pagbasa yan ang adlaw, sabi na dito ito naton ebanghelyo, naghihingaday mahiunong hiton paghulat about waiting. Ito no sang makuri naton mabuhat o mahimo yun nga panahon amo iton paghulat. Sometimes we are tired of waiting. Hinuhubya kita pagkila, hiton pagbabayad, di ba? Madanay hinuhubya kita hiton paghulat. Kay kadakan haton nahiara na nga madali na naton makuha iton mga butang o iton aton karuyagon hasimple ngan nga masayunay nga pamaagi. Waray hasol, waray problema, karayag naton may dayon resulta. In a fast-paced world we are living, we know we tend to rush everything. We want to get everything we like in instant. Sometimes we also rush in finding the perfect love. Pero mga kabugtuan, there is grace in waiting. May ada grasya iton paghulat. Amay ni iton mensahe nga ginpapaabot haaton yan ang adlaw. There is grace in waiting. Ida naton ebanghelyo, may ada duha ka tawo nga naghinulat dida ni Rabugos nga kinabuhi. Simeon ngan Ana. Ana nga ni Simeon natigurang didto ha templo. Adlaw gabi nagiinampuon hirangad to sa Dios. Nagihinulat tira han kataluwasan han Israel nga naguhulat tira han mga saad han Dios. Sanglit han pakakita ni Simeon han bata nga Jesus nga upod ni Maria, iya ginkugos an bata ngan malipayon hiya nga siniring, iya na Ginoo gintuman mo ani mo mga saad ngan tuguti ako pagbayahan kamurayaw han imo surugoon. Han pakakita ni Simeon han bata nga Jesus nagyakan hiya nga malipayon nga nasiring. Now let your servant go in peace, your word has been fulfilled. Bagabaga hinasiring ni Simeon nga worth it aniya paghinulat, kay andam na ngani hiya mamatay, kay kinita niya han kataluwasan han Israel, nga nan katumanan han ginsaad han Dios. Mga kabugtungan ko didakan ni Kristo, may ada grasya hiton paghuhulat. Pero iton tawo nga maaram maghulat, may ada tutulong nga pamatasan dida hiton iya kinabuhi. Siyahan, iton tawo nga maaram maghulat, nahigugma. Iton tawo maaram maghulat, kun hiya nahigugma. A person can wait if he or she loves. Amo nga ni nasiring kita, true love waits. Iton tinuod nga nahigugma, maaram maghulat. Dita ito naton kinabuhi, siguro damo iton mga butang, damo iton mga aton ginihingyap o karawayagon, nga aton ginpapamulat. Siguro kung estudyante kita, naguhulat kita iton pakatapos iton pag-eskwela, siguro naghihinulat kita iton pakatrabaho, o di nga ni makita na naton iton para haaton. Mga kabugtuan, don't lose hope. Let us wait for the right time. Kaya may da grasya iton paghuhulat.
before ako magpadi, nag-eskwela ko hin pera ka tuig, nag-undergo ako hin iba-iba nga mga programs. It took me how many years, no? Maiha anakon pag ginulat para ma-ordain ako han pagkapadi. Ginawas pa ako sa seminaryo hin duha ka tuig, no? Pero I never discouraged, I never give up because I always in love. I always in love with my vocation. Bisan kun maiha, nakaya ko ang paghulat kay nahigugma ako. Mga kabugtuan, continue loving so that we can be able to wait what God has planned for us. Ikaduha, a person can wait if he or she is faithful. No? Itong tao, maara maghulat kung mayada katangkod di dahiton iya kasing-kasing. Kung mayada katangkod hiton kasing-kasing hiton usa nga tawo, mahihimo niya hiton paghulat. When we are faithful, even when things seem stagnant or challenging, we can still wait. No? And lastly, a person can wait if he or she is patient. No? Itong tao kaya magulat kung may niya pasensya. Siguro kadakan haaton nadi-discourage na iton pagsisimba o pag-aampo dira iton aton kinabuhi. Dara siguro kay may naton mga pag-aampo nga hasta payana diri natutuman. Pagabagahin na siring kita nga diri pinanmamatian iton aton mga pag-ampo iton Dios. No? Pero diri, no? Mga kabugtuan, God always listen to our prayers. No? So, ang problema la, madanay haaton kay nawawaraan kita hiton pasensya. We should always be remember nga pinanmamatian iton Dios, iton aton mga pagampo. Nga ginahatag iton Dios, kung ano iton ikakaupay para haaton. God is not late nor advanced. He is always on time. All we need is to be patient enough. Mga kabugtuan, waiting is not easy. Maybe waiting is just a matter of patience. As long as it is worth it, you can wait until forever because until the end, true love will always wait. Sanglit mga kabugtuan, yan ang adlaw, let us ask the grace of loving, faithfulness, and patience so that we can wait in our life. Amen.